gushyize hejuru. Mungu anakuinua. Mu bakozi b'Imana bose bo mu Rwanda, Imana gushyize hejuru. Mungu anakuinua. Mu muryango washatsemo, Imana gushyize hejuru. Mungu anakuinua. Imana iraniye ngo Mungu ananiambia haza amahera kunakuja pesa udashobora guharura, huwezi kuhesabu, avuye kuhoraho toka kwa Mungu. kandi umwana wawe Lionel, Tena mtoto wako Imana yule imushyize hejuru. kuinua. Imana imuhaye ubwenge, Mungu anamupa hekima Imana na imuhaye gukomera, Mungu anamuimarisha. kandi akazi azakora, Tena kazi zake, burya akazi azakora, kazi yake, akazi azakora, kazi yake ntabwo ari muri minisante, haiko kazi ya ministante, ntabwo ari muri droit de l'homme, sio kwenye ubiherekeje cyangwa ubiherekeje, anakushinikiza. kandi bose Imana izabashyira hejuru. Yote Mungu atawainua. Mbonye malaika ahagaze ku mutwe we, Naona malaika akisimama kwa kichwa chako. Uamue vile. Imana irambwira ngo Mungu ananiambia ubuzima bwawe maisha yako ikuye hasi, inaondoa, iragusamura, inainua, igushyize hejuru. inainua na kuweka Ubuzima bwawe maisha yako. Imana iragusamura, Mungu ananiinua, igushyize hejuru, anaweka juu. kandi ijambo ryayo Tena neno la Mungu igiye kugwira muri wewe, inaenda ugiye kuzenguruka amahanga. Niko Imana ivuze, Ndivyo asema. ikindi Imana iravuze. Ndivyo Mungu anasema. Nikainua Abana bacu bari kumwe bagwa hasi, watoto, tumekuwa pamoja wakaanguka chini. numva ko yarumye agiye kundasa. Nikasikia naenda kunifyatua risasi. Ndamubwira nti nge nta rubanza mfitanye n'Imana, Nikamwambia sina hukumu na Mungu, na wewe kandi nta rubanza dufitanye, hata na wewe sina hukumu na wewe. ariko nutandasura muri imbwa ya mbere mu gihugu cyose no Lakini muri kama yose, unifyatua utakuwa uko mbwa wa kwanza yarumye kurasabira munani, alipokata yai kunifyatua vikamshinda. asubiza inkoro hasi tubona aragiye. Kurudisha silaha chini, nikaona naelekea. Bitavuga ngo umuntu ntabaho kubaha. Nikasema mtu aishi. Hari abategereje yuko umaramara, Na watu wanasubiri wewe ufedheheke. hari abazi yuko uzakorwa n'isoni uyu mwaka, Wengine wanachowazi utafedheheka. hari abazi yuko utazagera ku cyo Imana yavuze, Watu wanatoa utafikiria kwenye. ariko niwerewe gusema batasema bagacoka. Bavuga barangije baruhe. Ubwo uyu mugoroba mumfashe nshaka kuvugana namwe gatoya. Jioni hii nisaidie, nataka Tuvuge ngo amena, semeni amina. tuvuge ngo amena. Sema amina. Yeye kwakira umukozi w'Imana, Mimi naenda mpokea ariko mtumishi. unyemere nkubwire akantu gatoya. Mimi nikubalie nikwambie jambo dogo. Bahaguruke cyangwa be guhaguruka, Wasimame ama wasisimame. ubuzima bwawe buri mu kiganza cy'Uhoraho. Sema yako mikononi mwa Mungu. Imana yakumenyera atari bakumenya, Mungu alikujua kabla bagomba gukora byose ntacyo bazageraho. kabla yao hayatafika Niko kazi. kumwe nawe ujya ngo sanze fe, urimo sanze fe, ongera urimo sanze fe, Tena sanze fe. ongera urimo sanze fe. Sema sanze fe. Ibihugu byagurutse, ibihugu Kisema byagurutse, ukisimama. urimo sanze fe. Sanze fe. Ubwira abandi batatu Mwambie watu watatu. ngo Imana izagushyira hejuru bose babibona, Mwambie Mungu atakuinua wote wakishuhudia. izagushyira hejuru bose bagize gute, Mungu atakuinua bose bagize gute, wote wakifanya. bose bagize gute, Wote wakiwa na bose bagize gute. wote wakifanyaje? Kwa uwo muri kumwe mu biganza mubwiye ngo akira kugera ku cyo Imana yavuze, Mwambie akira kugera ku cyo kwenye neno la Mungu amesema. yagize gute, yavuze. Ngiye kwakira umukozi w'Imana. Naenda kupokea mtumishi wa Mungu. Haleluya. Uretse kwicara banza ngutegeke nawe uhanure. Hata kukani kwa Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Twigeze kuba mu iteraniro rimwe, Nimewahi kuwa kwenye mkutano nabwira abatuye turi kumwe, nikamwambia watu yopo hapa ngiye gutegeka buri muntu wese ahanure. nikasema naenda kuamuru kila mtu awe mnabii. Umukecuru yari ari kumwe n'umugore, Sema alikuwa pamoja na adukura kunda aramubwira ngo imyaka 18 umaze utabyara. sasa kwenye chumba akamwambia miaka 18 namaliza kujifungua. Ubuhanuzi nkawe mwaka kanya, Nabii napewa kwa sasa. Apostle Ngarama mpaye, Apostle Ngarama naye ananiambia ndaguhanurira undi mwaka w'ikindi uzaba wabyaye. nakutabiria mwaka ujao utakumbuka. Abagore baje imbere yanjye ari babiri, Walikuwa wamekuja mbele yangu abwira ngo wawili. n'uyu yarihanuye, Na mwingine nawe akaniambia hanurira ubuzima bw'uwo muhagara, na wewe utabirie mambo umubwire ngo yako. ntacyo bazagutwara. Mwambie hawatakufanya Bwira kitu. abantu batatu ngo ntacyo Mwambie bazagutwara. watu watatu wote hawatakufanya Bwira kitu. abari inyuma yabo ntacyo bazagutwara. Mwambie nyuma yako Bwira
umesimama ndani. Nangarambe uhaba kugambi jewe original. Nangarambe ulikuwa unasikia wanasema ni yeye ni mwenyewe. Ariko honga uhagaze. Hapo unaposimama. Uhagaze mu buzima. Unasimama ndani ya uzima. Uhagaze mu rupfu. Au usimame kwenye ibi yatanze gupfira yanjye akakana. Nyakati zako za kufa. Ibi yatanze gupfira yanjye akakana. Nyakati za kifo. Uhagaze mu buzima. Unasimama ndani ya maisha. Kandi wewe. Tena wewe. Uzasazira muri Afrika. Hautazeekea kwenye Afrika. Wewe hakuriye. Wewe hababariye. Wewe hakuvujiye. Wamekutetea. Wewe hakurojeye. Wamekutukana hapo. Kwa masaziro yawe. Lakini uzee wako. Maindi yawe. Fikira zako. Maindi yawe. Fikira zako. Umutima wawe. Roho yako. Uzasaza nyamu wabarurimo. Tazeeka Uzaburi fiyerujo. Uzaberuhimuka fiyerujo. Uzabemwana mutoya. Utakuwa mtoto kandi hari connection wakiriye. Unawasiliana na Mungu. Telefone zibiri zivuye i Buraya. Kuna simu mbili zigiye kuza ku buzima bwawe. zinaenda kuja kwenye maisha yako. Ugeze mu cyumba uraramo. Ukifika nafasi ya kulala. Wiyatuye kutazapfa. Ukiri kwamba hutakufa. Urupfu ahazengurukaga. Ile pepo ya kifo uzongera kugaruka kuri wewe. haitarudi kwako. Una watoto wangapi? Wangapi? 6. Watoto wa 6. Amen. Ugende tutamuteka. Enenda ule na ulale uwe salama. Mungu hata kufedhehesha. Wewe hakuzamara ma. Hautafedhehesha. Kandi ugiye kuja mu myaka 3 yo gutabarwa. Na yeye unaenda kuingia kwenye miaka 3. Tuzamuri ibiganza hejuru. Inua mikono juu. Tuzamuri ibiganza hejuru. Uyu munsi abantu bari uburozi. Siku ya leo watu wamekuja utamu. Utamu ufite. Hamtaondoka nao. Urabushika aho ngaho wicaye. Wacha hapo bana. Unataka kuoka gukomeye cyane. Ibyo basaba abazinge. Biramusha. Vyote vitakuwa hata mizina rya Yesu. Mungu katika jina la Yesu. Tuhagararanye n'umuntu wawe. Simama na mtumishi wako. Mama Lionel. Mama Lionel. Agaze imbere y'ubwoko bukomeye. Simama mbele ya taifa kubwa. Ariko uhagaze ahangaha. Hapa tunaposimama. Turamusabira amavuta. Muombea mafuta. Kandi tuzi ko azangwa yafite. Tunajua nayo kabile. Ariko manukane na Eliya na Mose. Shuka pamoja na Eliya na Mose. Uhagararanye n'umugaragu wawe. Akoresha ibitangaza. Tuendeshwe miujiza. Izina zahirye zanze kuvuka zibiri. Zivuke mu izina rya Yesu. Turagukomeye mu shikuri imbaraga zawe cyane. Hii ni neno lisilo la kawaida. Kandi ni jambo riryoshye. Pia ni neno tamu. Ntutinye. Usiogope. Ntutinye. Usiogope. Mu gihe bavuga nabi ntutinye. Wakikuteta vibaya usiogope. Kuba uriho ntutinye. Ikiwa upo usiogope. Kuba warokotse impfu zingana gutya ntutinye. Ikiwa umepona vifo namna vile usiogope. Kuba Imana arakurindiye hariya ntutinye. Ikiwa Mungu amekulindia kule usiogope. Nimba uri gukora ukabona ntibigenda ntutinye. Kama unafanya kazi unaona haviendeki usiogope. Nimba uri kubaka urugo ukabona ntirumeze neza ntutinye. Kama ndoa yako haiko salama usiogope. Nimba uri kubona abana mu ishuri batari kwiga neza ntutinye. Ikiwa unaona watoto shuleni hawasomi vizuri usiogope. Nimba ubona ugize imyaka myinshi nta sheri urabona ntutinye. Kama unafaa miaka mingi hauna mpenzi usiogope. Nimba ubona uri mu bukode igihe kinini ntutinye. Kama unapanga nyumba miaka mingi usiogope. Nimba ubona uri gutegura ubukwe ukabona nta kigenda ntutinye. Kama unaandaa harusi unaona vina haviendeki lakini usiogope. Nimba ubona utinze gutwita ntutinye. Kama unaona umekawia kuzaa usiogope. Ntutinye. Usiogope. Ntutinye. Usiogope. Ijambo rivuga ngo ntutinye. Neno linasema usiogope. Riba rifite ibyo riri gutegura. Inakuwa linaandaa mambo fulani. Kandi iri ni ijambo ribwirwa umuntu Imana arangije kubona ko ari inzirabwoba. Na ni neno linaambiwa mtu Mungu amemaliza kuona kama ni yeye hana uoga. Kandi iri ni ijambo rimara ubwoba. Na ni neno linamaliza uoga. Ntutinye. Usiogope. Tugiye kuganira amagambo y'Imana. Tunaenda zungumza maneno ya Mungu. Hari abantu bamenyereye kumbona ku mbuga nkoranyambaga. Kuna watu wananiona kwenye social media. Mfite ubuhamya bwinshi. Nina ushuhuda mingi. Hanyuma nzagenda mbahaho gato. Mwisho nitaenda nawapatia kidogo. Yewe umugabo tubyaranye abana 3. Mimi mume wangu tunazaa nawe watoto 3. Yandambagije muri 1995. Amenichumbia kwenye mwaka wa
95. Ampa mu mwaka w'ibihumbi 2000 uko gusohora muri 2006. Akanioa kwenye mwaka wa 2000 na harusi kawa mwaka wa 2006. Namaze imyaka 11 narakowe. Nimemaliza miaka 11 nikishaolewa. Jambereye intambara ikomeye cyane. Imekuwa vita ngumu kwangu. Yewe mvuka n'umwana wa ucura mu muryango. Mwana wa nyuma mu muryango. Mimi ni mtoto wa mwisho kwenye familia. Abakuru banjye bashatse bakiri bato. Wakubwa zangu wameolewa wakiwa wadogo. Ndamo gake kubera icyo kigeragezo. Mimi nikakawa kidogo kwa sababu ya jaribu hiyo. Gutegereza umugabo imyaka 11 ni imibabaro ikomeye nahuye nayo. Kusubiri mume miaka 11 ni huzuni mkubwa nimekutana nao. Imana yarasanga ikambwira iti mwana wanjye nzakugirira neza. Mungu alikuwa ananiambia mtoto wangu utakufanyia vema. Tegereza uyu mugabo n'uwawe. Subiri mume ni wako. Niwe nzaguheraho umugisha. Ndiye nitakubariki kwake. Niwe mugabo uzashyigikira umuhamagaro ukurimo. Ndipo ataunga ataunga mkono wito uko ndani mwako. Ariko muri gihe numva harimo gutinyuka. Lakini kwangu nikasikia hamna kuogopa. Ejo twaravuze ngo mu gihe uri mu kigeragezo. Jana tumesema ukiwa jaribuni ntutinye, usiogope. Kuko imbaraga nyinshi Imana ikuzikoresha aho uzajya. Maana nguvu mingi Mungu anazitumia mahali utaelekea. Ejo twabonye uburyo Imana itigeze itinda cyane mu Egiputa. Jana tumeona namna Mungu hakukawa huko Misri. Ahubwo yatinze cyane i Kanani. Labda amekawa sana Kanana. Imana iri kubaka cyane aho tuzajya. Mungu anajenga sana mahali tutaelekea. Imana iri kubaka cyane, iri kuri imbaraga cyane aho ibisubizo byacu biri. Mungu anatengeneza na nguvu mahali jibu zetu zilipo. Ikiri gukora mu gihe duhagazemo ni ukuduha imbaraga. Kitu na Mungu anatenda wakati tulipo ni kutupa nguvu. Akazi gukora ni ukuduha imbaraga mu gihe duhagazemo. Kazi yake ni kutupa nguvu nafasi na nyakati tunazosimama ndani. Ariko itinze cyane mu bisubizo tugiye kujyamo. Lakini anaenda kukawa ndani ya majibu yetu. Niho iri gushira imbaraga nyinshi. Ndipo Mungu anaweka nguvu mingi. Ejo niko twavuze. Jana tumetamka hayo. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe. Siku ya leo tutaona ijambo ry'Imana rivuga ngo uzaba umutwe. Neno linasema utakuwa kichwa, ntabwo uzaba umurizo. Hautakuwa mkia. Uzaba uwo hejuru, utakuwa wa juu, ntabwo uzaba uwo hasi. Hautakuwa wa chini. Aya magambo aryoshye tugiye kuganira. Maneno matamu tunaenda zungumza. Imana imaze iminsi ireba agasuzuguro usuzugurwa. Mungu anamaliza masika na angalia dharau na dharauliwa. Kicecekera bakagira ngo nizagusubiza. Na kaa kimya wanajiwaza hata kurudishia. Irabareka. Mungu anawaacha. Ijambo ryaravuga ngo mbaye nguretse akanya gato. Na neno lake linasema na kuachilia muda kidogo. Nibibaretse. Kuna namna anawaacha. Bakagira ngo uri mugenzi wabo. Wanajiwaza uko rafiki yao. Ariko bagatungurwa n'ijambo. Lakini wanagafura na neno. Yavuze badahari. Na neno ametamka bila hawapo. Imana ukuntu iteye. Mungu namna alivyo. Ntabwo ikikubwira abanzi bawe bumva. Hata kwambia maadui zako wakishuhudia. Abanzi bawe bamenye ikigeragezo kikwicariye. Maadui zako wanajua jaribu linakukalia. Ariko Imana ibahisha amasezerano akwicayemo. Lakini Mungu anawaficha ahadi zilizo ndani yako. Ejo yasohoye baratinya. Maana kesho vikitokea wanaogopa. Uzaba umutwe mu mpera z'uyu mwaka. Utakuwa kichwa mwisho wa mwaka. Ntabwo uzaba umurizo. Hautakuwa mkia. Uzaba uwo hejuru. Utakuwa wa juu. Ntabwo uzaba uwo hasi. Hautakuwa wa chini. Uyu ni umugoroba wo gusezerera ubuzima bwo hasi. Jioni ya kuaga maisha ya chini. Tuvuga hasi twe turahazi twamaze igihe. Tukisema chini tunapafahamu maana tumemaliza hapo wakati. Twamaze igihe hasi nta nshuti ba hasi. Tumemaliza wakati hakuna ndugu huko chini. Nta mufamilia uza hasi. Hakuna familia ya chini. Iyo uri hasi ugira inshuti nke. Ukiwa chini na wa ndugu wadogo. Iyo uri hasi nta kantu ugira. Ukiwa chini hauna kitu. Iyo uri hasi nta muntu ukwiteza. Ukiwa chini hakuna mtu wa kukusaidia. Ariko hari umwanzuro mu kanya ijuru rifashe. Lakini kuna uamuzi mingi na kuchukua. Uzaba uwo hejuru. Kwamba utakuwa wa juu. Icyitondero. Jambo la kwenda taratibu. Biblia yavuze kuri be yaho. Biblia imesema niwumvira amategeko y'Uwiteka Imana yawe ngutegeka uyu munsi. Ukitii sheria za Mungu ninazokuamuru siku ya leo. Nugendera mu mategeko y'Imana. Ukitembelea kwenye sheria za Mungu. Uzaba uwo hejuru. Utakuwa wa juu. Hari ibintu byinshi abarokore bibesha. Kuna mambo mingi warokore wanajidanganya. Imana yavuze ko bazakira. Eti Mungu amesema watapona. Imana yavuze ko nzaba uwo hejuru. Eti Mungu amesema nitakuwa wa juu. Imana yavuze ko nzaba
Mungu amesema atakuwa kichwa. Imana yavuze ko izangirira neza. Mungu amesema atatendea vyema. Ariko ukibagirwa amategeko n'amateka bigenga iryo jambo. Lakini unasahau sheria ambazo zinasindikiza hilo neno. Imana yabaje Yeremia ngo uruzi iki? Mungu amemswali Yeremia unakosa nini? Aravuga ngo uruzi inkoni. Akasema nina fimbo. Aramubwira ngo uko niko ndindi jambo navuze ku muntu wanjye kugira ngo akasema hivyo ndivyo ninavyolinda neno langu kwenye mtu nilitolee. Twe tugira imbaraga nyinshi zo kurinda ijambo. Sisi tunakuwa na nguvu mingi za kulinda neno. Ariko Imana ikagira imbaraga nyinshi cyane zo kuririnda. Na Mungu anakuwa na nguvu mingi za kulinda neno lake. Ndashaka ko tuvugira ijambo ngo uzaba umutwe. Nataka tuzungumze hili neno utakuwa kichwa. Nta gahunda Imana ifite yo kukugira umurinzi. Hakuna mpango wa Mungu kwa kufanya mkia. Nta gahunda Imana ifite yo kubona umuntu yaremye ababaye. Mungu hana mpango wa kuona kiumbe chake kimehuzunika. Iyi mibabaro kenshi harigizanwa n'intege mugira. Shida hizi kuna saa zinaleta na udhaifu mnao. Kandi harigiye imibabaro izanwa n'imyuka yiwanyu. Kuna wakati huzuni unaletwa na mapepo za kwenu. Harigiye imibabaro izanwa n'imyuka yahutuye. Kuna wakati huzuni unaletwa na pepo za paro unapoishi. Ibyo byose uyu mugoroba ijuru ryanzuye ko bigiye kurangira. Hayo yote mbingu inaamuru kwamba vinaenda kuisha. Waza kwihangana kenshi ntangira gace mvuga gace. Utavumilia maamini inaanza kidogo kidogo. Ko sinya mvuga gace. Lakini sisemake kidogo kidogo. Ndaje tuvuge ku kintu cyitwa kuba umutwe. Maana nakuja tuzungumuze kwa neno linasema kuwa kichwa. Imana yemfafuza ngo uzaba umutwe. Kama Mungu anasema utakuwa kichwa. Iba yashizemo n'akantu ko gushaka kwihamiza. Anakuwa ameleta na kakitu kakuchukua maamuzi. Ishiramo tamoro. Anatia tamo. Abantu bakabanza bakakumenyera. Watu wanakuzoea. Abantu bakabanza bakagira ngo usenge ngo itumva. Wanadhani unaomba Mungu hasikii. Rimwe na rimwe abantu bakagira ngo wagura umunyabyaha Imana irakwanga. Namna moja wanasema wewe ni mwanadamu Mungu anakuchukia. Akaba n'igihe bagira ngo mu bugoryi ugira. Na hata wakati mwingine wanasema ni upumbavu wako. Imana ikawitegera. Lakini na Mungu anawaachia. Ikanyaruka ikavuga iti uzaba umutwe. Na Mungu anasema kwa haraka sana utakuwa kichwa. Uzaba hejuru. Utakuwa wa juu. Uzaba umuntu ukomeye. Utakuwa mtu mkubwa. Uzatabara abandi. Utasaidia wengine. Ikabikuretse. Inakuwa igacika kure. Mungu anakuacha kidogo. Bakagira ngo nyuse. Wanajiwaza hauombi. Bakagira ngo uri umunyabyaha. Wanajiwaza wewe ni mtenda dhambi. Niko muri iyi minsi bari bakumereje. Ndivyo hizi siku wanavyokaa kwako. Bakoranaga n'abandi bagakira ntukire. Unatumika na wengine wanatajirika, wewe hautajirika. Basengana n'abandi bagasubizwa ntusubizwe. Naomba pamoja na wengine wanarudishiwa, wewe haurudishiwi. Bakagira ngo n'ubujiji ufite. Wanajiwaza wewe ni mpumbavu. Ariko Imana yaribitse ijambo rivuga ngo uzaba. Lakini Mungu alikuwa anakuwekea neno linasema utakuwa kichwa. Uzaba hejuru. Utakuwa wa juu. Nashaka kuvuga kuba umutwe no kuba hejuru. Nataka kuzungumza kuwa wa kichwa na kuwa wa juu. Ibi byo birere shaka kuhagararamo mu mpera z'umwaka. Hizi ndio nyakati nataka usimame ndani ya mwaka huyu. Sasa usimbutse gace. Nikiwa nikiruka kidogo. Kuko Imana yaravuze ngo uzabisimbuka. Maana Mungu amesema utaviruka. Hari igihe biba ngombwa kutabicamo hagati. Kuna wakati hautavipita ndani kati. Ikagutera vitesi yo kubisimbuka. Na Mungu anakuongezea na viruka. Reka mbabwire. Acheni niwaambie. Amevuga ntuje. Niseme kwa utulivu. Mu gihe cya Mose, nyakati za Musa, byarindiraga ko inyanja icikamo kabiri. Ilikuwa vikisubiri bahari katika ndani mara pili ili wavuke. Ariko mu gihe cya Yesu, lakini nyakati za Yesu ni uguca hejuru y'inyanja. Ni kupita kwenye juu ya bahari. Uyu mugoroba ntabwo turindira ko Imana iza guca inyanja. Jioni hii hatutasubiri Mungu akuje kupasua bahari. Ni uguca hejuru. Ni kupita juu ya bahari. Ni uguca hejuru. Ni kupita juu ya bahari. Ni uguca hejuru. Ni kupita juu. Ntabwo turindira ko iza kuvuga ngo wi. Hatutasubiri aseme yes. Ntabwo turindira ko iza kuvuga ngo ngiye. Hatutasubiri iseme naenda. Habonetse imbaraga zo guca hejuru y'ibyo byose. Kunapatikana nguvu za kupita juu ya hayo yote. Ububasha bugiye gukora. Sikia nguvu zinaenda kufanya kazi. Nyumvira neza ububasha bugiye gukora. Sikia nguvu hizi zinaenda kufanya kazi. Nta gahunda Imana ifite yo gutera inkunga ikibazo kiri imbere yawe ngo irwane nacyo. Mungu hana msaada wa kupiganisha tatizo liko mbele yako. Muri wowe haje imbaraga zo kubica hejuru. Ndani wako kunakuta kuuma juu ya hayo. Kusema ya kwamba ibyo bintu byose byakwahagije. vyote vimekuzunguka. Bihinduye
kiraro bihindutse ikiraro ugiye guca, inabadilika darasa na kupita hivyo. Mungu mwenye nguvu. Nukuvuga ngo izi ntambara zose n'agahinda n'amaganya byose, kwamba vita na huzuni yote na kilio, intambara yose n'intambara n'inzara n'imyaka n'imikasha n'imikasi, huzuni na laana na vita na bigiye guhinduka ikiraro cy'hejuru, vyote vinaenda kuwa darasa. Amina. hari igihe Yesu akoresha itegeko ry'ikubagaho. Kuna saa Yesu anatumia sheria. Ikinyarwanda gikomeye baza kwihangana, umwuka aragufasha. Yakoresha itegeko ry'ikubagaho byihutirwa. Kuna wakati Yesu anatumia sheria ya ghafla sana, agatuma abigishwa ngo mujye kwa ntuzi, anaamuru wa mitume eti mwende kwa fulani, muziture icyana cy'indogobe, mfungue mtoto wa farasi kitaraheka, kile akijatembelewa. niba babaza ngo nini kibatumye, wakiwaswali nana na watuma, muvuga amagambo menshi, usitamki maneno mingi, muvuga ngo mwigisha, sema ni mwalimu, natosha. niba bona dutabariwe muri iki giterane, wakiona tunasaidiwa ndani ya mkutano huu, na magambo gusobanura dufite, hatuna maneno ya kutafsiri, bitawa no mwigisha, inasababishwa na mwalimu. afashe umwanzuro w'umugoroba, aliamuru jioni hii kubaye umutwe, kwa kuwa tunakuwa kichwa, utazongera kuba umurinzo, unatoka chini, ushyirwe hejuru, unainuliwa juu. hari umunsi Kuna siku Imana yashekeje Hana, Mungu amemchekesha Hana mu gihe cy'agasuzuguro ka Penina. nyakati za dharau ya Penina. Penina aramumenyerera, Penina alikuwa amemzoea sana, Penina yiyemeye kuri Hana arakabya. amemzoea sana. Igihe kimwe Uwiteka aha ubushobozi Hana bwo gutwita. Wakati mmoja akampatia nguvu, mamlaka ya kuwa mjamzito Hana. Hana amaze kubyara, Hana alipojifungua batangiye kumusteresa ngo tujye mu rusengero, wakaanza kumwambia twendeni kanisani. ntibari bazi umuhigo yari yarahize. Hawakuwa walijua ni nini amesema na Mungu. Arindira ko umwana akura kugira ngo atazitiranya mama we na mukase, Akasubiri mtoto akomae ili asimfananishi. arangije ajya mu rusengero. Alipomaliza akaenda kanisani. Ageze mu rusengero yagiye yemye, Alipofika kanisani akaenda amenyoka. yahageze atakiri umutwe, Amepafika haiko tena kichwa. yahageze atakiri umurizo, Amepafika haiko mkia mara tena. yahindutse umutwe, Alipokuwa amebadilika kichwa. ahagera atagifite kagahinda, Anapofika bila huzuni, afite ibyishimo, alikuwa na furaha. araturagara araririmba, Akaimba na aravuga ati wawera we, akasema, Mungu mtakatifu, bati wawera we, Mungu mtakatifu, ushyira ikuzimu ugakurayo, unaweka kuzimu na kutoa. abari abapindi basabiriza ubu ni abaherwe, Walio chini wawera we, mtakatifu. ndashaka kuvuga kuba umutwe, Nataka kuzungumza kuwa ni kichwa. ibintu bica mu mategeko yo kwitonda, Ni vitu vinapita kwenye sheria za ni utulivu. ibintu bipfa kuza. Haiko mambo ya kufa kuja. Ndashaka kuvuga kuri Meshake, Sadraka na Abedinego, Nazungumza kwa Meshake, Shadraka, Abedinego. bageze i Babuloni, Wamefika huko Babiloni. bahageze batangira kubasengesha ibigirwamana, Walipofika wakawafanya waombaji wa miungu. abana b'abahungu biyumvagamo. Wanaume ambao walikuwa wanajisikia nguvu. Kimwe mu bintu bituma ukorana n'Imana ni ukwiyumvamo. Vitu vinasababishwa na kufanya kazi na Mungu ni kujisikia. Bishop wacu kwiyumvamo gushyira urusengero aha ngaha, Bishop wetu kujisikia kuweka kanisa mahali hapa. egare gushyigikirwa. Ni kwenda kuungwa mkono. Iyo wiyumvamo ibintu ukabishyira mu bikorwa, Ukijisikia vitu ndani na unafanya kwa imbaraga matimizi. zibishyigikira si izawe ni iz'Imana. Nguvu za kuunga mkono si zako, ni za Mungu. Aba bahungu bageze i Babuloni, Vijana hao wamefika Babuloni, barabitegereza, wakawaangalia, bamenya ko basenga Imana. wakajua wanaomba Mungu Mwenyezi. Iyi Mana basengaga Huyu Mungu alikuwa anaomba ni Imana itandukanye n'iyari mu kibaya cya Duma. ni Mungu tofauti na kule kwenye bonde la Babiloni. Iyi Mana basengaga, Mungu ambao walikuwa wanaomba nimwe Dawidi yavuze mu 119 Zaburi, ni yule Daudi ametamka kwenye sura ya 119. barimo bamusuzugura ngo ubundi Sawuli yirirwa guhiga Imana yawe bari. Wanamdharau eti Sauli na kutafuta, kwani Mungu wako yuko wapi? Arangije arababwira ati Imana yacu iri mu ijuru, Akamwambia Mungu wetu yuko mbinguni. turi niko
yabishatse. Hivi tulivyo ndivyo alitaka. Ariko amateka y'Imana yanyu. Na desturi ya Mungu wenu. Amazuru ninukirwa. Ana pua lakini hasikii. Umunwa nivuga. Ana mdomo hasemi. Amatwi niyumva. Ana masikio lakini hasikii. Imana yacu irakora. Lakini Mungu wetu anatenda. Itarasubiza. Hata kama hajatenda. Itegura ibizakora. Anaandaa yale ambayo atatenda. Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Ibi niyo abahungu binjiranye i Babuloni. Hii Mungu ndio Mungu ameingia kule Babuloni. Israeli nyanja niyo mama shaka. Aliyowavusa Mungu wana Israeli bahari hiyo. Sarashaje niyo binjiye i Babuloni bavuga. Aliyemkabidhi Sara ikizeeka ndio walikuwa nasema. Nibicaza niyo binjiranye i Babuloni. Aliyemsimamisha wasimkaishi niyo binjiranye i Babuloni. Hiyo Mungu ndio ameingiana naye Babuloni. Binjiye bari mu mavuta ya kwamamaza Imana yacu. Wameingia ndani ya mafuta ya kumtangaza Mungu wetu. Bageze i Babuloni basanga basenga ikigirwamana. Walipofika Babiloni wakakuta wanaomba kimungu. Abana b'abahungu bati twebwe hari amategeko y'Uwiteka tuzubahiriza. Vijana wakasema sisi tuna sheria za Mungu tutatii. Ugendera muri aya mategeko ntabwo azabumuriza sana. Na mtu akitembelea kwenye sheria hizi hatakuwa mkia, atakuwa kichwa. Wakasema eti nimushaka ibiryo mubireke, ukitaka chakula muache. mutwihere ibishimbo n'amazi yabyo. Peni maharage na supu yake. Babirya iminsi 10. Wanakula siku 10. Abana b'abahungu baragumya barabyibuha. Vijana wakanenepa na kutakata. Imana gutegura uburyo izabagira umutwe mu gihugu hose. Mungu anaandaa vile atawafanya kichwa. Imana igiye kukuzamura ntabwo ikuzamurira muri zone. Mungu akikuinua hata kukuinua kwenye zone. Ikuzamurira mu gihugu hose. Anakuinulia kwenye nchi yote. Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Barangije baravuga bati walipomaliza na kusema eti ntabwo tuzasenga iki kigirwamana Nebukadineza. Tutaomba kimungu cha Nebukadineza. Musi umwe bajyana ikirago kwa Nebukadineza. Siku mmoja wakapeleka shtaki kwa Nebukadineza. Baravuga bati rya tegeko washyizeho abahungu banza kuryubahiriza. Wakasema wale wa vijana wamekataa kutii sheria yako. Kubararira iki kigirwamana. Wamekataa kuomba kimungu chako. Twebwe ntabwo dusenga ibigirwamana. Sisi hatuombi vimungu. Twebwe Imana turaziranye. Sisi tunajuana na Mungu. Yatubyaje baravuze ko tuzapfa tutabyaye turaziranye. Aliyetuzalisha wanasema tutakufa bila kuzaa na Yatugeza abagore baravuze ko tudashaka turayizi. Aliyetufanya wakina mama Yatuhaye abana baravuze ko tutazabyara turayizi. Aliyekabidhi watoto wanawalisema tutazabyara. Yategeka bigakomera turaziranye. Anasema vinakuwa na anamuru vinatimilika. Yeye tunajuana. Umwami ategeka itegeko. Mfalme akaamuru sheria. Aravuga ati nimwumva amakondera n'inanga n'amagura. Akasema mkisikia vyombo vya muziki vyote. Bikivuga mwese mubarareke. Ikisema nyote mtii kwa kimungu changu. Ndashaka kuvuga mu nzira zituma umuntu aba umutwe. Nataka niseme kwa njia zinasababisha mtu anakuwa kichwa. Inanga, amakondera, amagugura birasakuza. Nanga na vyombo vingine vya muziki vikasema. Danieli na Meshaki na Sadraka wakakubararira. Danieli, Meshaki, Sadraka, Meshaki wakakataa kuomba kimungu hicho. Barangije benyegeza itanura. Walipofika wakakonga moto zaidi. Baravuga ngo turabajugunyamo. Wakasema tutawatumia ndani ya moto. Meshaki, Sadraka na Abedinego baravuga bati. Meshaki, Sadraka, Abedinego wakasema hivi. Turabizi ko Imana yacu ishobora kudukiza. Tunajua Mungu wetu anaweza kutuponya. Ariko naho itadukiza. Hata asituponye. Ntabwo dupfukamira ikigirwamana. Hatutaomba kimungu chenu. Barangije babajugunya mu itanura. Walipomaliza wakawatupa motoni. Ngeze mu itanura rero abacuranzi n'umushaka mwegera inanga. Ikifika hapa mahali hapa ahantu tugiye gukura kuba umutwe. Niseme mahali Mungu. Ejo nibabona baratabaho ntibazabaririze. Mungu atafanya na watauliza. Ugenda mu biraro ntibazabaririze. Wakikono unatembea wasiulizane. Kuki wuzuye amahoro. Wakisema kwa nini unajawa furaha na amani. Ngo ni Yesu wangiriye neza. Mwambie Yesu amenitendea vyema. Nakubaza ni kuki wuzuye amahoro. Uzababwire ni Yesu wangiriye neza. Ndashaka ko tugiye gutangaza ibintu bivuye. Nataka twende kutangaza mahali vitu vinatoka. Umisi michambali na kuroki turatangaza ibisubizo aho bivuye. Siku ndogo nahesabia kwenye vidole tutatangaza mahali vitu tunavuga ngo amina. Sema amina. Ndashaka kuvuga mwitanura. Nataka kusema motoni. Ubundi narangiza nakubwira Imana. Na nikimaliza nakwambia Mungu mwenyewe. Babajugunye mwitanura rya kumuriro. Waliwatupia motoni. Nibyo bakujugunyemo umuriro mwese. Kama vile wamekutupia ndani wewe. Basanga umukiza Yesu arimo.
unakutana Mungu yumo ndani. atangira kubabwira ati muhumure. Akaanza kuwafariji eti farijikeni. Kaze bene data. Karibuni ndugu zangu. Imani bahumugisha. Mungu awabariki. Hamwe natwe. Pamoja nami. Amen. Amen. Batangira kugenda mu itanura rya kumuriro. Wakaanza kutembelea motoni. Batangira kuririmba no guhimbarizamo. Wakaanza mwabudu kule motoni. Batangira gukatiramo umuziki. Wakaanza kucheza muziki. Usiku huo mfalme akakosa usingizi. Nebukadinezari buri bitotsi. Mfalme akakosa usingizi. Arazinduka mu gitondo cya kare. Akapambazuka asubuhi na mapema. Aragenda guhengeza mu itanura. Akachunguza kwenye moto. Aravuga ati bakozi b'Imana. Akasema watumishi wa Mungu. Imana yanyu yabarinze. Mungu wenu amewalinda. Ari wowe. Kama ni wewe. Ari n'Imana wo mwisho. Ikiwa ni Mungu wa mbingu. Ari n'igihugu cyose. Hata na nchi yote. Nta muntu twigeze ducumuraho. Hakuna mtu ambaye tumemkosea. Nta muntu n'umwe twigeze ducumuraho. Hatukumkosea kila mtu. Nta manyanga. Hatukufanya manyanga. Nta madeni. Hatuna deni. Nta businzi. Sisi hatuko wapumbavu. Usambanyi. Hatuko walevi, hatuko wazinifu. Amateka mabi dufite. Hatuna desturi mbaya. Mitwe duteka. Hatuko wafunga. Na ujura. Sisi hatuko waizi. Ari mbere y'abantu ni mbere y'Imana twitwaye neza. Kama ni mbele za watu na Mungu tumejipeleka vizuri. Arangije atanga itegeko. Alipomaliza akaamuru. Aravuga ati muze mubakuremo. Akasema waondoweni. Uze kwibuka ko bashyizwemo basuzuguritse. Ukumbuke kwamba umewekwa ndani wakidharauliwa. Ukumbuke ko babashyizemo babajugunya. Kumbuka kwamba umewarushia ndani. Uko niko umurozi yakujugunya. Ndivyo mchawi amekurushia nafasi. Bosi wawe yakujugunya hano. Hata na bosi wako amekuweka fasi. Uko umukoresha wakunaza hano haboye. Ndivyo yule mtu anayetumikisha na uko kuzinga yagushiza hano haboye. Ndivyo yule ana uwezo kwako amekupea nafasi ngumu. Kuzabibwa yagushiza hano haboye. Sema utakuwa Mungu alimesema kutenda nafasi ngumu. Kuzaba nacho Imana yagushiza hano haboye. Sema utakufa. Ariko kuyizezerano rimwe uzaba umutwe. Lakini kuna leo anasema utakufa. Usiogope. Usiogope. Utakuwa mkia. Wakawatoa wameheshimiwa. Nyakubahwa ahita ashyiraho itegeko. Mheshimiwa akaweka sheria. Bivuga ngo umuntu utazasenga Imana Meshaki Sadraka. Akasema mtu ambaye hataomba Mungu wa Meshaki na Shadraka na Abednego azatemagurwe, atakatwa n'urubyaro rwe ruhinduke umuyonga, hata kizazi chake kiteketezwe. Ibyo bitewe n'iki? Hivyo vinasababishwa na nini? Nuko igihe cyo kuba umutwe kigeze. Ya kuwa nyakati za kuwa kichwa inatimia. Wakubirikiye mu cyaro. Kama umezaliwa huko kijiji, usuzugurirwa mu mujyi, unadharauliwa kwenye mji, usuzugurwa warize, unadharauliwa umesoma, usuzugurwa uvuka mu miryango ikomeye, unadharauliwa na unadharauliwa na usenya, unadharauliwa na mwozaji, unadharauliwa na usibaji, unadharauliwa na Imana iravuze ngo uzaba umutwe. Lakini wanasema utakuwa kichwa. Uzaba umutwe. Utakuwa kichwa. Uzaba ukomeye. Utakuwa watu. Haleluya. Tugiye kugera ku musozo. Tunaenda kufika mwisho. Ariko mu bintu nshaka ko dusezerana. Lakini kwa vitu nataka tuage. Ikintu Uwiteka antegetse uyu munsi. Kitu Mungu ameniamuru leo. Kirakorwa nk'uko wakintegetse. Kitatendwa namna alivyoamuru. Hari ubwoko bw'ibisuzuguriro umaze iminsi ku buzima bwawe. Kuna namna ya dharau kwako. Icyo utekereje gukora gipfira mu bitekerezo. Hata unavyofikiria kufanya kinakufia kwenye mafikira. Icyo uvanye mu bitekerezo ugashyira mu bikorwa biranga. Hata ukienda kwa matimizi vinakataa. Amaboko yawe aboshye. Unamaliza masiku mikono yake ikifungwa. Amaguru yawe arafunze. Hata miguu yako pia imefungwa. Akanwa kawe karafunze. Hata mdomo wako pia umefungwa. Ijambo uvuze ryose ntiryumvwa. Neno lako halisikiki. Ariko ijambo ry'Uwiteka riravuze ngo, Lakini neno la Mungu linasema mwezi kwa 12
kutimia. ndacyari kuri aba bahungu Meshaki, Sadraka na Abedinego. Ningali kwa hao vijana Meshaki, Sadraka na Abedinego. Igihe kiragera Danieli ajya gusenga. Wakati ukatimia, Danieli akaenda kuomba. Ajya kulirira Imana. Akamlilia Mungu. Ajya gusaba Imana. Akaenda kumwomba Mungu. Yegera Imana ku munsi wa gatatu, ibisubizo bye biramanuka. Akamsogelea Mungu kwa siku ya tatu, jibu zikashuka. Jibu liliposhuka, Danieli yanga kuva imbere y'Imana. Danieli akakataa kutoka mbele za Mungu. Iyo umuntu asenga afite amasezerano ntananirwa. Mtu akiomba na ahadi hashindwi. Iyo umuntu asenga afite amasezerano ntatinya. Mtu akiomba ana ahadi haogopi. Asengera muri ntutinye inzara y'iminsi 20. Anaombea ndani ya usiogope. Ntutinye ibyakubabaje. Usiogope yaliyokuzunisha. Ntutinye ibyo kubabazwa. Usiogope yatayokuzunisha. Usiogope. Haleluya. Amina. Akaomba. Ku munsi wa gatatu ibisubizo biraza. Siku ya tatu jibu zikatokea. Abaperesi baramufata. Wafalme wa Peresi wakafika. Abadayimoni bafata ibisubizo bya Danieli. Abadayimoni wakachukua jibu za Danieli. Danieli akomeza gusenga. Danieli akaendelea kuomba. Akomeza kuvuga ku Imana yera. Akaendelea kusema Mungu. Akomeza kuvuga ku itabara. Akasema Mungu ni msaidizi. Akomeza kuvuga ku igabura. Akasema Mungu analisha. Akomeza gusenga. Akaendelea kuomba. Igihe kiragera. Wakati ukatimia. Amasengesho agera ku Uwiteka. Maombi akafika kwa Mungu ya mapili. Kwa Danieli ibisubizo bye twabyohereje. Akasema mbona Danieli tumemajibu yake tumeyaona. Bikaba byarafashwe. Mbona vimeshikwa mateka? Arangije apanga ingabo. Alipomaliza akaamuru askari jeshi. Imana igira ingabo. Mungu ana askari jeshi. Ikagiramo n'izifite amahane. Na ana wajeshi wakali sana. Igiramo ingabo zitonda nka Gabrieli. Ana wajeshi watulivu kama Gabrieli. Gabrieli akoresha amarangamutima menshi yo kwitonda. Gabrieli yeye anatumia msamaha na utulivu. Kuko ashinzwe kujya gutanga amasezerano. Maana yeye asikia kwenye lango. Nyineza gikomba mzindira hano hejuru. Hivyo na usikia wanakuwa hapa juu. Nyineza kuburana uburenganzira bwawe. Wanakuja kutetea. Nyineza zisha kubaza impamvu tarabo mwawe. Mungu anapomaliza akasema Mikaeli shuka. Mikaeli hana mchezo. Mikaeli anatuma wakati wa msaada wa watu unatimia. Mikaeli anakuja wakati wa kusaidia unafika. Naona nyakati unakumbuka. Mikaeli anakuja na kupigana. Hana michezo. Akapigana na anafanya operation. Jibu za Danieli zinashuka. Jibu za Danieli zinashuka. Neno na wakati wa kuinuliwa unafika. Wakati wa kubadilishiwa jina umefika. Wakati wa kutia kibali kwenye karatasi na dunia. Wakati wa kuhamishiwa kitu unafika. Wakati wa kupewa ofisi mpya unafika. Inaona saa ya Mungu inatimia. Utakuwa kichwa. Utakuwa kichwa. Hautakuwa mkia. Utakuwa kichwa kwenye familia. Utakuwa kichwa kwenye mazalio yako. Utakuwa kichwa kwa kazi yako. Utakuwa kichwa. Aga kuwa mkia. Aga kuwa. Simama, simama, simama. Bye bye.
tutakuwa kichwa. Danieli anamaze gusobanura inzozi. Danieli alipo tafsiri maono, Nebukadinezari yahise amugira umuyobozi. Nebukadineza akamfanya kiongozi. Abamuregaga arabayobora. Wanaomshitaki anawaongoza. Abavugaga ko ari umusazi arabayobora. Walivyosema ni chiza akawatawala. Abavuze ko twize make tugiye kubayobora. Walivyosema tumesoma madogo tutawatawala. Tugiye kubakira. Walivyosema tuko watoto wadogo tutawatajirika kazi. Walivyosema hakuna kizungu kwetu watakwenda tuzaguriza amahanga ntabwo tuzajya kuyaguza. Sisi tutalisha mataifa tutayaomba. Tuhawe amahirwe yo kuba imitwe ntituzaba imirimo. Tunapewa heri za kuwa kichwa tutafanikiwa. Umutwara ko abana bagakingura. Mtu akiwa kichwa heshimiwa. Umutwara avuga bikijyana. Mtu akiwa kichwa anasema ninaitika. Umutwara agaserivisi atayisabuze. Mtu akiwa kichwa anasema uzaba umutwe atera haleluya cyane. hakuna mtu wa kawaida ambapo yuko hapa. Wakati wa Mungu unatimia. Tunashimira umushumba wemeye gufungurira ibanga. Tunashukuru mchungaji amekubali kufungua chemchemo hapa. Abantu baza gukirira hapa. Ili watu waje kuponea mahali hapa. Kimwe mu bintu byakurwanije. Kimoja kwa vitu vimekupiganisha. Kimwe mu bintu byatumye utagera ku ntego. Vitu vinasababisha ufiki kwenye lengo. Amazina yawe ababyeyi bagiye kuvuga imbere y'abadayimoni. Majina yako wazazi wameenda kutamka kwenye mbele ya mapepo. Aba babyeyi bapfa badakijijwe. Hao wazazi wamekufa bila kuokoka. Hizi saa amazina yawe ari kwishuzwa. Hata kwa sasa hivi majina yako yanadaiwa. Unapigana na mambo kuweka nguvu. Unapigana na nguvu ambapo hujui namna gani. Lakini kwa muda huu sikia. Unapigana na mtu amebeba nywele yako. Uyu musatsi ahantu yawugejeje. Hiyo nywele mahali alipoifikisha. Sasa uyu musatsi uracyamurana. Kwa saa hii nywele hiyo ingali inafanya majukumu. Ibyo bawuvuzeho aka kanya biracyaza kukwishyuza. Maneno ambayo wametamka juu yake kila siku yanakudaiwa. Ariko aka kanya dukoranya imitasio. Lakini kwa hivi tunaachana. Tunaachana na wachawi. Dukoranya imitasio nabo. Tunaachana na wachawi. Umusatsi tukuye mu mazina yawe. Wewe tunatoa kwa majina yako. France kiri gukoreka muri aka kanya. Nasikia utakaso kufunguliwa inatendeka mahali. Majina yako kila siku ndani ya mchawi. Watanze amafaranga menshi. Wametoa hela mingi kugira ngo utazagira icyo ugeraho. Ili usifikie kwenye lengo. Ariko Imana ivuganye nanjye none aha. Lakini Mungu anazungumza na mimi hapa. Ibyo bakoze byose bibarekeye bana. Mambo yao yote yaache. Bikoze icyo bita kugusharira. Waachie Mungu utandukanije n'ibyo bintu. Anakuachanisha na mambo. Mahali hapa. Kuna mambo umetenda kwenye pesa zako. Umemkabidhi mtu pesa. Akafanya utafiti. Lakini Mungu anatamka sasa. Majina yako ni hivyo Mungu asema.
wamekupeleka. Bana bijanye baga kubikorera humufinda hano. Wameenda wakakufanya mambo ya uchawi mahali. Akanya dukoze invitation n'abaruzi. Hapa hivi tunawatanisha. Tunawatanisha. Tunabadilisha mambo yao. Haya yanatendeka nikishuhudia ndani ya kiroho. Niko naona kiroho. Viko vinatendeka. Mungu anakuachilisha naye. Inawaachia. Inatoka kwa majina yako. Kuna mkono umegusa mtoto wako. Kuna kitanga kimegusa mtoto wako. Na kutamka maneno. Maneno wamekiri juu yake. Kwa sasa tunawaachilisha na maneno hayo. Tunawaachia hayo. Tunaenda kufanya mitasio na wachawi. Tunaenda kupeana nguvu. Uwasiliano wetu na wao tunaenda kukata. Kinachosababisha waoni kazi nimekigundua. Ni mawasiliano ya wachawi walikuwa wanatembea nao. Ninaona ufungulivu mkali sana hapa. Tunaenda kuachia mambo yao. Hata kama wamekutia juu fasi, vazi wamepeleka haiko yako tena. Ni wao. Mungu Mwenyezi. Ninaona operation ndani ya tumbo za watu wa saba. Naona kama zinakatika katika ndani ya kama hii. Naona kufunguliwa kwa kubwa. Naona vibali vinahamishwa, vinasogezwa mbele. Naona mnasogezwa mbele kwenye vibali yenu. Naona mnapokea Kuna watu 11 mahali hapa wanapona miguu. Walikuwa na ugonjwa wa miguu. Wamoja walikuwa wanaliwa na miguu. Wengine anavimba. Wengine anasikia moto. Na Mungu asema huyu wa kitambaa cha mweupe. Mungu ananiambia na kulinda kuuma macho na Mungu anakulinda ugonjwa wa Mungu anafanya operation ndani ya macho yako. Ni mdomo wa Mungu naomba hayo. Na wewe wa kitambaa cha mweupe. Mungu Mwenyezi anasema na wewe. Anakutoa ndani ya njia mbili. Anakuongoza kwa njia moja. Tunatoka kwenye giza. Anakuweka kwenye nuru. Anakutoa kwenye mashaka. Anaboresha njia yako. Sauti inasikika nabii.
urwaye indwara y'ibitega, unaumwa ugonjwa wa uchawi, wanakueleza ibitega, kila siku wanakutumia uchawi, nikakumena umutwe na inakupasua inakuuma kichwa, barahama mu gihorihori, kila siku nasikia unaumia huko, fata ikiganza cyawe cy'iburyo hangaha, kia mkono wako wa kuume mahali hapa. Imana irambwiye ngo akakangishize urukingo kuri uwo mutwe. Mungu anasema natia kinga kwa kichwa chako. Vitu wanatuma kwenye mabati, kila kitu kina hata kwa wiki hivi vimekuja vitu vindege vinakuja kuyo. Mungu anasema ni mchawi na anakuachanisha na mchawi huyo wa kiume. yakubujije amahoro mu rushya, amekukosesha amani, akubuza uburyo nizi sana kintugira, amekukosesha kumaendeleo, yaragutangira ibiganza byawe arabitanga muzakwe nakigezeho, amekutoa na hata mikono yako uyu mwaka utarashirije kuba n'ikimenyetso cy'ibyiza. Umwana anambia kuna ishara mema. Sikia namna Mungu anavyosema niamwambie protokoli. Sawa ukangamana muri cyo kiganza cyawe. Kuja nikuse kwenye mkono wako. Ikintu cya mbere uhawe kubyibuha. Takanza kwa kunenepa. Tabiri unabadilisha historia. Kuko akunze gukiranuka. Maana umependa kuwa msafi. Ukanga umugome. Unakataa chuki. Nicho gitumye Imana gusumbisha abagenzi bawe. Ndio maana Mungu anakuinua zaidi ya marafiki zako. Ndani ya familia zenu mko wa maskini. Imana ikuzamuye mu muryango uvukamo. Mungu anakuinua kwenye familia yako. Mungu gutabara umuryango uvukamo. Ndio wewe utasaidia familia yako. Uguhaye gucuruza. Mungu anakupatia kufanya biashara. Kwikorera. Mungu anakufanya mtu. Ikiganza cyawe kirahumanutse. Mkono wako unatakasika. Uzagerageza gukora kizakunda. Matendo yako yote yatakubali. Imana ihumanuye ikiganza cyawe. Mungu anatakasa mkono wako. Pokea baraka kutoka kwa Mungu. Mungu anatakasa macho yako. Mungu anatakasa nyayo za miguu yako. Tangu ujenge ndoa hakupata amani, lakini Mungu anakupa amani ndani ya ndoa. Mungu anakupa baraka ya ndoa. Anakupa vitu original. Anatoa mambo ya kuzeeka ndani ya nyumba. Anaumba mambo mapya. Unapenda vitu vya hali ya juu. Wewe ni mslimu sana, lakini vimekataa. Lakini Mungu anayatenda. Kabla kufika kwenye mwezi mwingine, kuna miujiza Mungu anatenda. Pokea maisha. Mungu anaweka sababu kwa yako. Huyu kameramani sikia navyo Mungu anavyosema na yeye. Mungu ananiambia nikwambie. Mahali umekwenda kupiga hodi kote wanakataa uingie. Unaenda kuingia bila kupiga hodi. Mungu anakupa mamlaka. Kwa kazi yako Mungu anakuja kukunga mkono.
anakuja kuunga mkono mafikira zako. Ukunda gufata agenda ukandika. Unapenda kuandika. Uduhiga umuhigo w'umwaka. Kila siku unafanya mipangilio ya mnyaka. Mwaka washiruka ubona biranze ibyo wagambiriye ntibigezweho. Na mwisho wa mwaka unaona haviendeki ulivyofikiria hauvioni. Ariko muri amezi birasigaye mu mwaka ushire. Lakini kwa miezi 2 inayosalia mwaka uishe. Ugiye kwakira ibintu wari no kwakira muri aya mezi 10 ashize. Utapokea mambo mkono wako utapatisha wengine baraka. Ubwene gihugu bwawe ubungubu Uwiteka guhaye ubundi bwene gihugu. Na Mungu akakabidhi nyingine nchi. Uhora ukunda kubi Burayi. Wewe unapenda kuishi Ulaya. Ukunda ubuzima bw'i Burayi. Unapenda maisha ya Ulaya. Wahize n'umuhigo. Na umetoa ahadi. Uzakora ugeze. Na vitu ambavyo utafanya ukifika. Wewe support ibisengero zo muri Afrika. Eti wewe utasaidia kanisa za Afrika. Wewe harimo ibiganza bizubakira abapfakazi. Ndani mwako kuna mkono utategea wajane. Cyawe kibitsa n'ikindi kiganza. Hiyo mkono unawekwa ndani mwingine mkono. Kibitsa n'ikindi kiganza kizarihira imfubyi. Kuna mwingine mkono ambao utalipia wa yatima. Amavuta ya bishop ndayemera ikiganza cye nanyongi kwaza manasubizwa. Mafuta ya bishop nayakubali hata mimi nikigusa narudishiwa. Enenda uguse kwenye mkono wa bishop. Ukikora muri icyo kiganza ibintu byawe birafunguka. Ngano ukigusa pale mambo yako yanafunguliwa. Haleluya cyane. Mungu anaapa. Nguzabu mutwe. Utakuwa kichwa. Uwiteka arongerahiye. Yeye anajiapa mwenyezi. Uzashirwa hejuru ntabwo hasi. Saidiwa tu hauko wa chini. Muri iki giterane Imana irirahiye. Yaani amekutana wewe Mungu anaapa mwenyewe. Uzabu mutwe. Utakuwa kichwa. Uzabu hejuru. Utakuwa hali ya juu. Uzakomera. Utakuwa na Mungu. Uzakira. Utatajirika. Uzakorana n'Imana. Utakuwa na Mungu. Uzakorera Imana. Utakuwa Mungu. Uzakomeza abandi. Utakomesha wengine. Uzambutsa abandi. Utakomesha wengine. Haleluya cyane. Tugiye bishop aduhesha umugisha. Ariko gushyiramo iyo njyana y'iwacu i Burundi we. Usiketi. Asifiwe Yesu. Zaburi ikiganza cyawe. Inua mkono wako. Zaburi ikiganza cyawe. Inua mkono wako. Urugamba rw'umutwe. Useme mimi ni kichwa. Ntabwo n'umurizo. Siko mkia kamwe. Zaburi ikiganza urugamba rw'umutwe. Sema niko kichwa. Jewe ntabwo n'umurizo. Siko mkia. Urugamba rw'uwo hejuru. Sema mimi ni wa hali ya juu. Jewe ntabwo n'uwo hasi. Mimi siko wa hali ya chini. Nifuzaga kwenda hasi byose. Yanayotaka niende chini yote. Ushimwe hasi mu izina rya Yesu. Wekwa chini katika jina la Yesu. Abarozi bashimwe hasi mu izina rya Yesu. Pigwa chini kwa jina la Yesu. Abapfumu bashimwe hasi mu izina rya Yesu. Waganga wachayenzi wapigwa chini kwa jina la Indwara Yesu. zishimwe hasi mu izina rya Yesu. Wagonjwa chini kwa jina la Yesu. Izina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Izina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Ntibicyubwirwa uri kumwe. Geukia mwenzako mwambie. Mubwire ngo wowe ntabwo uzapfa. Mwambie wewe hautakufa. Mubwire ngo wowe ntabwo uzapfa. Mwambie hautakufa kamwe. Mubwire ngo wowe uzabaho. Mwambie wewe utaishi. Mubwire ngo mu gisekuru cyawe Ndani ya hazabamo abamiliyarderi. Mubwire ngo mu gisekuru cyawe hazavamo abaganza. Mubwire ngo mu gisekuru cyawe hazavamo abagwizatunga. Mubwire ngo mu gisekuru cyawe hazavamo incabwenge. Incabwenge. Ukomere Imana yacu amashyi. Nitakuwa kichwa. Bisa n'abategetse gato.
rakasaposi kitaya lapa rokotoposo kitaya tarapa rokopoya targemote rokosikiti ya pasitilipo rokomotokopaidekete rakasakatoketelemote rokopotokotifititipa rokopaya sangarapakata rekesegesepokata zamurichinanda chawe kumana rakasingoya pakatikitini rakatipota seketekote. Dismas. Imani je kuhindura ubuzima bwawe. Mungu anaenda badilisha maisha yako. Imani je kuhindura karitsiye yawe. Mungu anaenda badilisha maisha yako. Nakuzajya kwitije ukonde bw'inzu. Hautakuna panga Nakuzajya kurira mu mahera y'inzu. Hautalipa tena nyumba. Mbona niambie hiyo? Sioni hii. Ibi ni ubuzima bwawe. Inabadilisha maisha yako. Abarozi Wachawi barakurozi. wamekufanyia mambo ya uchawi. Tuzagera n'agakiza kawe bavuga ko ari pirate. Hata wokovu wako unasema ni pirate. Ariko ntabwo ari pirate. Lakini sio pirate. Byose birahindutse. Vyote vinabadilika. Tuzamuri Imana yacu cyubahiro. Inua Mungu tumheshimu. Ndagomba ko dusema. Nahitaji tuombe. Ndagomba ko dusema. Nahitaji tuombe. Muri nabizi ntera. Shengero tugiye gusenga. Tunaenda kuomba. Uyu mukozi Imana umutunga ibiganza. Tumishi huyu mutunge vitanga. Arasembuye ijuru. Huyu anaamsha mbingu. Aravuze ngo ntabwo tuzaba imirizo tuzaba umutwe. Anasema hatutakuwa mikia, tutakuwa vichwa. Amena. Umugisha w'Imana ubeho. Baraka ya Mungu iwe kwake. Akakanya mwese ndabona muri imitwe. Hapa hii fasili yote Akakanya mwese ndabona muri imitwe. tunaona mko vichwa. Hari ibimenyetso bitatu. Kuna ishara tatu. Biranga umuntu wabaye umutwe. Inaonyesha mtu amekuwa kichwa. Umuntu wabaye umutwe. Mtu amekuwa kichwa. Icyubahiro kiza kuri we. Heshima inakuja kwake. Agenda n'icyubahiro agiye hose. Anapawa heshima anapoenda Icya kwake. kabiri cy'umuntu wabaye umutwe. Pili kwa mtu amekuwa kichwa. Amafaranga yamurondera. Pesa zinamtafuta. Ari umutunzi w'amadolari. Anatunza dola. Ari umutunzi w'amapawundi. Yeye anatunza pound. Agenda mu ndege muteze taxi zero. Tembea kwenye ndege. Agira abagenzi benshi. Kuna marafiki wengi. Akira ku muntu mu izina rya Yesu. Akira ku muntu mu izina rya Yesu. Kuwa kichwa kwa jina la Yesu. Akakanya uhagaze ahangaha. Hapa nafasi unaposimama. Akakanya uhagaze ahangaha. Hapo unaposimama. Malaika yakoze operasiyo kuri wewe. Malaika amefanya operation kwako. Mu gitigu cyawe. Kwa kiti chako. Imana yakoze operasiyo. Mungu amefanya operation. Zari kukwica yabikuyeho. Vingevyo kuua Mungu ameviondoa. Ngiye kugukiza. Warwanye n'imbaraga z'abarozi kera. Umepigana na mamlaka ya wachawi mara mingi. Baragufata bose. Wamekushika mateka. Bavuga yuko ntacyo uzageraho. Wanasema utapata kitu. Uyu ni umugoroba wo kubohoka. Lakini hii ni jioni ya kufunguliwa kwako. Ni jioni ya kufunguliwa. Kanyimya mu myanya y'umubiri wawe. Ni Abadayimoni barayishe. Abarozi barayica. sehemu moja za mwili wako wa daimoni wa mapepo wamefunga. Lakini siku leo Uhawe kubaho. unapewa kuishi. Wabyumvise. Umesikia? Uhawe kubaho. Umepewa kuishi. Kigira kabiri. Jambo la pili. Urubanza rugeze ugira muri senare wewe. Rwararangiye cyangwa ntabwo rurarangiye? Ruzarangira ryari? N'urwitongo n'urwiki? N'urwitongo. Imana irambwiye ngo ururekere abavoka. Urureke ubanza urindira amezi 6. Imana igiye kuguha amezi 6 y'intsinzi. Amen. Niyo nyuma y'amezi 6 uzasohoka wigegenge. Kuko abakuburanya bose uzabatsinda ntutsinda umuntu. Uzabona procureur n'abandi bose baza kugushyikiriza ibyaha kandi uzabukome. Imana yongeye gusuka amavuta mu mugongo, mu magufa y'umugongo wawe. Imana irambi ufite abana bangahe? 3. Mutamu uzaramba kandi uzabona ibyiza byo mu bana bawe. Wewe wavuze yuko ntacyo uzapfugezeho. Niyo mpamvu urwana n'ubukene, niyo mpamvu urwana n'ibibazo.
ariko wakire kubaho wowe ugiye kubaho hari ibice bimwe byo mu mubiri wawe ntagombye kuvuga Imana isubiza ubuzima kandi wowe ubaye inyenyeri yatse mu muryango wawe. Thank you Jesus. Asante Yesu. Thank you Jesus. Asante Yesu. Omba ntabwo uzapfa. Hautakufa. Imana igiye kugutabara kandi Mungu anaenda kukusaidia. fata kuri iyo nda yawe. Shika kwenye tumbo lako. Hautakufa. Wari ugiye guturuka aho ngaho mfashe. Wari ugiye kugirwa operation. Ulikuwa unaenda kufanya operation. Ariko kubera uyu munsi uhagaze hano. Lakini kwa kuwa umesimama mahali hapa. Mungu anasema pokea maisha. Achia kusema Imana. Achia kubaho. Pokea kuishi. Pokea kuishi. Pokea kuishi. Pokea kuishi. Hari abantu babiri nshaka kuvugana nabo. Kuna watu mbili nataka nizungumze nao. Wewe witwa nani? Witwa? Guy George. Guy George. Wewe witwa nani? Shekina. Wewe Sheki. Izina ryawe. Jina lako Imana igiye kurigira rurangiranwa ku isi yose. Wabyumvise? Mungu anaenda kujulisha ulimwengu wote jina lako. Basha nta byinshi mubwira. Sitakutamkia mengi. Wabyumvise? Usengere ikintu cyitwa Canada. Ombeye imbere iyo hapo. Ombeye jambo linaitwa Canada ndio iko mbele yako. Wabyumvise? Au kanki mitambo igakora mu kazi we. Au zugunywa n'umufu. Hiyo pete itupe, hiyo ni laana. Namwe muze kuvuga. Wewe uzaba umuntu akomeye cyane. Utakuwa mtu wa hali ya juu sana. Amen. Nturebe cy'ubujumbura. Usiangalie mambo ya ujumbura. Witegereze ibyo mu ijuru. Usiangalie mambo ya Tanzania. Urebe ibyo mu Rwanda. Usiangalie mambo ya Rwanda. Urebe ibya Kongo. Usiangalie mambo ya Kongo. Urebe ibyo muri Tanzania. Usiangalie mambo ya Tanzania. Urebe ibya Kenya. Usiangalie mambo ya Kenya. Iminsi ugiye kumara hanga. Siku na maliza kumaliza. Ujya murase muryamye muri Canada. Unalala kama yule analala Canada. Ukiwa ndani ya nchi ukitembea. Unatembea unajisikia uko Canada. Unatembea kama watajiri. Unajifikiri watajiri. Hawa Bill Gates. Usiwe unajifikiria kama watu wa kawaida. Maana Mungu atakuinua. Jina lako litajulikana. Kuna watu wamekudharau. Wamekufanya kama mtu mekati. Lakini sikiliza. Utakuwa mtu wa hali ya juu. Kuna vitu ungekuwa navyo kwa siku hizi. Unapaswa kuwa na uwezo wa kuendesha gari. Na unatakiwa kuwa na passport. Igihugu cyose uzageramo uzanyonga imodoka cyose. Kila nchi utakuwa dereva na Iburaya kukizina rya Imana ije kurusha hejuru. Tugiye gusenga. Hejuru y'abarozi hari imbaraga z'Imana. Hejuru y'imbaraga z'Imana nazira robo sakataba. Tuzamuri Imana yacu cyubahiro. Hejuru y'imbaraga z'Imana. Amri ya Mungu. Haleluya. Mama Esparihe. Mama Esparihe wapi? Fatuna Imana. Hiyo mimi nafikiri kujidini kuvina. Hii pepo ya kifo ya kutembea nyuma yako ikutoke. Kupita zikuvina. Mamlaka anataka kuku anagasada bosi. Imbaraga y'ubupfumu v'inyuma. Thank you. Protokoli idufasha. Hano hari ubuye byinshi cyane. Tembo sikala jana basa. Rigini mosana boye negerebo. Ragasa paka. Arendemus. Ulimo tayaragana bosi. Imani hakuchuwe. Mungu asifiwe. Imbaraga z'abarozi zigiye gutsindwa. Mamlaka ya wachawi Mama, imbaraga z'abarozi zigiye gutsindwa. Mamlaka ya wachawi. Imbaraga z'abarozi zigiye gutsindwa. Mamlaka ya wachawi. Imbaraga z'abarozi zigiye gutsindwa. Imana iguraye ubuzima. Imana iguraye ubuzima. Akira ubuzima mu izina rya Yesu. Akira ubuzima mu izina rya Yesu. Imana iracurije mu gahaho. Mungu anaponya tumbo lako.
Naona kakitu kanasimama nyuma yako. Kapepo kanapokea nyuma yako. Kakufe kwa jina la Yesu. Kakufe kwa jina la Yesu. Kalama ya Mungu imo ndani mwako inaenda kuinuka. Utatamka lugha za malaika. Ufite imana ya deliverance ariko ntabyuzi hari umuntu umukozi w'Imana mwabanye akajya kwambura imbaraga agakorera mu kirere cyawe kitari ikirere cyiwe agasakatarama imbaraga zigiye kukuzaho wowe aravuka amazi kariye ukundi ibintu by'Imana shaka wewe ibintu by'Imana bijye mu cyaro bakwiye bari shina bino mama yazabona nakomeye cyane nicyo nishimiye kuyigisha umva nzamubiri ku mabanga muri iki gihugu ndetse no mu mahanga kandi manuye ubwenge mu bintu wasabye Imana muri ibi wayisabye ubwenge Imana manuye ubwenge bwinshi cyane sikotepo tuvuge ngo asiziwe rakatapa asikoterebo ragamasimu oya nkamarida y'imibiri ufite imbaraga z'umwuka wera nyinshi uyu muntu arimo ingabire nyinshi isukura pakati se wahagaritse kuririmba byagenze gute wowe ntabwo wigeze uri ko mbonye indirimbo hejuru yawe uvuye witwa nde umwicaze yicaye iyo ntabwo n'imbaraga zawe ko mbonye igitabo cy'indirimbo hejuru yawe. Ninaona kitabu cha wimbo juu yako. Thank you Jesus. Asante Yesu. Hari imbaraga z'ubushobozi zigiye kumanukira abantu. Kuna mamlaka ya uwezo anaenda shukia watu. Mama isimengo hano. Fatima mama isipe. Mshike huyu. Hakuna kifo na utakufa. Kwa chama fedha yake utakuwa tajiri. Naona kitabu cha wimbo juu yako. Hakuwahi kuimba. Iki gitabo mbona cy'indirimbo kuri uyu mwana. Zimone Grebo Saiti Kepo Tama Mingrebo. Yesu ralaba rokepo imbaraga z'Imana zo mama isibibuka protokole mujye mu bahanga fataje umuntu ngo hasi turi mu Thank you Jesus. Asante Yesu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Asante Yesu. Nagomba musengere gato. Witwa nde? Nataka nikombe kidogo. Jina lako nani? Gloria, mugabo wawe ari he? Witwa mugabo ari he? Umugabo wawe. Nta mwana ufise? Umugabo wawe yagiye he? Ahora kwa muri mwakunda ntakijije kandi kimutandukanye muyabanye mureka tuzamurire ishubahiro uyu munsi siku ya leo, 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 bichike bihe bifeliveyo ikufe na bifeliveyo uyu muntu bawuboheye mu kintu cy'igiti baranyuze baterekayo hasi baba nkaho bahambye kandi igenda bikozwe n'abantu bavuze ngo ntabwo azapfa arongoye azarinda asaza ariko uyu mwaka n'umwaka urimo kuza mwaka huyu na mwaka ujao hati kosapa yaramaze igihe arimo gusenga avuga ngo Mariya nawe ngo warabyemeye nanjye nanze kubyemerwa nakwiye kubyara mu izina rya Yesu nakwiye kuyoborwa mu izina rya Yesu rakata kore basi ramanda ore
kugusa kwenye kichwa. Kuna Mungu anamfungua. Naona Mungu wanakufanya wanakupeleka kuume na kushoto. Amen. Amen. Abarasema bakagucurika bakongera bakagucurura. Wachawi na kufanya wanavyotaka. Hizo ndoto zitari. Ndoto hizo za feki tunasimamisha katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Obahehe. Omu milango ya kabiri. Anaishi kwenye milango ya pili. Milango ya hazi. Marabana. Mama Yesu. Uyu muntu muzagenda musengera inzu yiwe. Mtu huyu mwende muombe nyumba yake. Mutwaye amavuta ya Elayo. Ukipeleka mafuta ya Elayo. Murangije kuyisengera. Ulipomaliza, uyisige muri salo no mu cyumba cye. Ipakae salo na chumba chake. Uyu aya mezi kubaye kwezi kw'icyenda. Hii inakuwa mwezi wa 9. Aryama kikanga urupfu. Anakilala na jishtua kifo. Anakutana misogelea kifo. Imani irambwiye ngo Mungu ananiambia azakira kubaho. Atapokea uzima. Tena mama, ntuzongere kulia. Usiongeze kulia. Umwana wawe yapfuye mu kwezi kwa kangahe? Yapfuye mu kwezi kw'indwi. Mtoto wako amefariki mwezi wa 7. Ntuzongere kulia. Usiongeze kulia. Ikirere cyo kwiyumvira umwana wawe kibaje. Nyakati za kufikiria mtoto wako usahau. Kuko kugera mu kwezi kw'indwi. Maana hadi mwezi wa 7 kundi mwaka utao, kwa mwaka utao uzaba ufite yindi mbaya, utakuwa na nyingine ujauzito. Kandi iyo mbaya tena ntabwo abantu bazayimenya. Hawachawi hata wafahamu. Imani izaguhumugisha. Mungu atakubariki. Nagomba dusenga Imana. Nagomba dusenga Tume na Clemence. Niko pamoja na Clemence. Na papa wiwe. Na baba yake. Wadusohora igisakei tujitefa mu mo. Tukatoa serikali kuu tukarushia kule mtoni. Kesho bundi mwijoro. Juzi usiku. Nongera ndoto ngurimo kumamagara. Nikaona wewe unaniita kwenye ndoto. Wange nabo bamuhamba ngarapata hageze. Eti mtoto wangu hawatamzika ngarange pia kufika. Sanga hariyo butoyi. Nipo angalia kwenye serikali nikaona ndamuterura ndamukurayo. Nikamtoa na turaje. Tugeze imbere y'metero 10. Nilipofika mbele hatua kama mita 10. Shetani mukwe gumenda ramutwara. Shetani akamkokota ngo akamfuta. Subiri mada mushaka ndamubu. Niliposurudia nyuma nikamkosa. Nikakutana na Ishora yezo. Unapokucha nongera mbona daimoni. Nikaona daimoni. Yongeye kumufata. Akamshika tena. Wewe ngurimo kurwana naye. Wewe unapigana naye. Sanga warushe. Nikakutana umechoka. Sanga Clemence yarushe. Nikakutana Clemence amechoka. Nande ndaruha. Na mimi nikachoka. Wahazi unaitwa Selemani wa mu Rwanda. Akakuja mtu anaitwa Selemani wa Rwanda. Ndakw'imbaraga ziduheranye. Nikamwambia kwamba nguvu zinatuishana. Tubigenze gute? Tufanye namna gani? Ama yanishana mu telefoni. Ngo mitambona mama Lionel ali. Vocha zikaisha kwenye simu nikaona mama Lionel yuko. Selemani reka tukoreshe mama Lionel. Acha tumtumie mama Lionel. Mama Lionel mbona akuyeyo wa mwana. Nikaona namtoa yule mtoto. Akafayoneza akatoka vizuri. Amen. Mwezi mwana ya chichura hiyo. Tuzamuri mwana ya chichura hiyo. Jambo kwa miguu yao. Kwa miguu yao. Kwa miguu yao. Kwa miguu yao. Ili Mungu anakuinua. Afrika hapa Afrika imani gushize hejuru. Mungu anakuinua. Mubakozi b'Imana bose bo mu Rwanda. Tumishi wa Mungu gushize hejuru. Mungu anakuinua. Mu muryango washatsemo. Ndani ya imani gushize hejuru. Mungu anakuinua. Imani yabo ngo Mungu ananiambia haza mahera. Kuna kuja pesa udashobora guharura. Huwezi kuhesabu. Avuye kuhoraho. Toka kwa Mungu. Kandi mwana wa Lionel. Tena mtoto wako Lionel. Imani gushize hejuru. Kuinua. Imani murayi ubwenge. Mungu anampa hekima na murayi gukomera. Mungu anamuimanisha. Kazi zakora. Tena kazi zake. Oya kazi zakora. Kazi yake. Akaza zakora. Kazi yake. Nabali muri minisante. Haiko kazi ya minisante. Nabali muri droit de l'homme. Sio kwenye droit. Anakushinikiza basi mali za washira hivi. Yote Mungu atawainua. Naona malaika akisimama kwa kichwa chako. Ahagaze ku mutwe wawe. Anasimama kwa kichwa chako. Yarafite agapapuro. Alikuwa na karatasi. Kanditseho ngo nabihejeje. Imeandikwa eti nimeyamaliza. Alipomaliza kuonyesha
hiyo. Anasema kwamba amemaliza. Wewe umechanganyikiwa. Imbere yawe hagaragaye amadarapo abiri. Mbele yako kumejionyesha bendera mbili. Hagaragaye irya Belgique. Bendera ya Ubelgiji. Hagaragara n'irya Amerika. Na bendera ya Amerika. Wewe yobewe uza gutora. Umekosa hata kuamua nini. Maana walikuwa wanakwambia amua kile. Na Mungu anataka uamue vile. Mungu ananiambia maisha yako inaondoa chini. Inainua. Maisha yako. Mungu anaweka juu. Tena neno la Mungu inaenda kuwa kama hanga. Kingine Mungu anasema, angalia nyakati zako za msanda zimetimia. Huyu atakuwa mtajiri wa dola. Huyu atatunza pound. Huyu familia yake wanakufa mapema lakini yeye hatakufa. Neno la Mungu litakuwa kwake sana. Mungu asifiwe. Simama tuombe.